Gati ko sanam ke johar ar hoy tin video in bena noar na khas se asol katha do noa gi je kana Udalguri re Olchiki diploma bakra coaching center ha kulak kana ar ona coaching hataw kate ge te porikha se exam ol kate ge ha na diploma certificate ma nyamo ado ona coaching center kulak khobor badai kana ar ona do ha in poster hon nyam kada odo abuna ar oka nitok do bortoman admission chalak kana anwa video do Udalguri Jila Sahitya Sabha se khon nirdesh lekate judda ar video akar te sanam kuñ badai che buna ar noa video sanam kote share tabun pe jate joto hor ko nyam dariya te ona coaching re ko hej dariya ar coaching hataw kate ona diploma exam ol kate certificate ko nyam ente nitok ma primary level re mahasoy ko jarur kana adi art ar onate oi nitok diploma hataw lekhai do mojoa ade sorkar se kon nitok ma hoi teacher appoint ha huyuga onka proses henaa ado onagi sanam kote video share tabun pe jate ona coaching rena subista ko hataw dariya ar onagiñ badai che ona noa video akar te noy nonda do hena Santali Sahitya Sabha admission going on Santali diploma course in Olchiki script last date do huina one 15 July 2023 study center and exam center Udalguri Higher Secondary School Udalguri for more details contact us nonde hena hoi contact number okata do poster re lagaw gya noa do president ar secretary ya kana saute email ar ona khobor do ha ei ha screen re number e ema se ona poster re okata bun nyele ha number ona re jogajog kate ha jasti bun badai dariya ete ona do ha jila president ar secretary ya kana ha saito ren unku the hataw kate kute phone kate khobor hataw lekha ar jasti moj te bun badai dariya ente aima hor gi ha bako badaya khai noa video bang share lekhai noa video ko nyam lekhai unku ko ar ona na coaching center do huina Udalguri Higher Secondary School re ar ona tarik admission nita ha chalak kana ona 15 tarik ha last date hena onka ona poster re ha gota pase ko lagaw ka ya nyam dariya bun ado enro video akate badai che buna Hokoi ko chit rena issha hena tabun khai admission len khai gi se jogajog hataw lekhai ge ona number re ar noa na badai lekate metric pass khon ko iya dariya admission dariya ar ho jasti tahan khai ma high secondary pass se BA pass ona ma ar ho moj DLED tahan khai ma moj ado okoi issha hena khai se raska hena achit lagi ona number re jogajog hataw lekhai ge ar jasti bun badai dariya ona hai le abun admission date do 3 July 2023 ar muchad do ha 15 July 2023 habi ar ha coaching anjom kana 9 tarik kon ha ehoboa ado ona laha re admission len khai mojot huyuga ma do tin video do nende giñ muchat ka kana ma sanam ke johar